Ya ke mega ex-servicemen rally la Pynlong da ke headquarters 101 area Indian Army Bakraja Sainik Board Maklaya ha ke 58 Gorkha Training Center Happy Valley Shillong ha ke sengi thoding. Ha ke ni rally la ya sementara di kispa angot kispai ke bala syong thaj ki vir naris kumjuk kispai ki bala don bentah ha ke thma ba baar bagi kena kiba ha ke ne ke jela. Kani rally ke long ka benta nak benta ki sipai ki belasong thai ki bele thma ki sipai ki bran jung na ki khot met bat ki kodem jong ki tu ki sipai ki bela khlat no nak benta ba pen pau ki ni teli bat ban am penia khlat kum ki khot jong ka kan hun sipai wa lai ki lasong thai na ka kam menteri ketenat JAD urakam e sangma ulalong ukong san ha kani kesngi ha ba pen pau ha kani ki jing yalang urakam ula ai khublai ki sipai belasong thai bat kum jo ya ki bahayang basam kibala ai ke jing sakri bat kermen baki nang ya biteng ha ke ban no senyang ha ke nang salang da ke juk mesiem baki dan though many of them are not with us anymore and with you anymore, but how they sacrifice for the nation, how they have contributed for the sovereignty, for the growth of this nation, that same spirit still and should ignite the entire family, and the love to the nation, love to the profession should continue.